Тема 14. Измерение времени в казахском мировоззрении. Первая часть. Утро. Сағат неше? Сколько времени? Рассмотрим дословный перевод первого примера на казахском языке. Сағат таңғы тура 4. Первое слово Сағат переводится дословно часы. Второе слово таңғы дословно переводится на русский язык утра. Третье слово тура переводится ровно. Четвертое слово 4. переводится дословно 4. Получается перевод на русский язык ровно 4 часа утра. Сағат таңғы тура 5. Сағат таңғы тура 6. Сағат таңғы тура 7. Сағат таңғы тура 8. Сағат таңғы тура 9. Сағат таңғы тура 10. Сағат таңғы тура 11. Сағат нешеде? Во сколько? Какое время? Рассмотрим дословный перевод первого примера на казахском языке. Сағат таңғы 4-те. Первое слово Сағат дословно переводится часа. Второе слово таңғы утра. Третье слово 4-те. в 4. Получается дословный перевод в 4 часа утра. Сағат таңғы 5-те. Сағат таңғы 6-да. Сағат таңғы 7-де. Сағат таңғы 8-де. Сағат таңғы 9-да. Сағат таңғы 10-да. Сағат таңғы 11-де. В казахском языке, как и в русском языке, наречие времени отвечает на те же вопросы. Например, Қашан? когда, Қашаннан? с каких пор, Қашанға дейін? до каких пор, Бүгін? когда, сегодня, Ертең? когда, завтра, Бұрын? раньше, Қазір? сейчас, Тап қазір? прямо сейчас, Сосын? потом, Ерте? рано, Кеш? поздно, Жиі? часто, Енді? теперь. Бүгін жұмысқа барамыз. Ертең жұмысқа барамыз. Бұрын жұмыс жасадым. Қазір менде жұмыс. Тап қазір жұмыс жасаңыз. Сосын менде жұмыс. Ерте жұмысқа бара жатырмын. Жұмыстан кеш шығып жатырмын. Жұмыс орнын жиі ауыстыру. Мен енді жұмыс жасай алмаймын. Таңертең, Когда утром, күндіз, когда днем, кешке, вечером, түнде, ночью, күнде, каждый день, әрқашан, всегда, ешқашан, никогда, алдың күні, позавчера, былтыр, в прошлом году, жақында. скоро, Таңертең жұмыс жасаймын. Күндіз жұмыс жасаймын. Кешке жұмыс жасаймын. Түнде жұмыс жасаймын. Күнде жұмыс жасаймын. Әрқашан жұмыс жасау. Ешқашан жұмысқа кешікпеу. Алдың күні жұмыста болдым. Былтыр жұмыс жасамадым.
Жақында жұмысқа шығамын. В казахском языке, как и в русском языке, наречия образуются от существительных. Например, Таң, утро, таңертең, утром, күн, что день, күндіз, когда днем, кеш, что вечер, кешке, когда вечером, түн, что ночь, түнде, когда ночью, таңертең, таңғы ас, күндіз, түскі ас, кешке, кешкі ас, түнде, ұйқы. В казахском языке, как и в русском языке, наречия места отвечают на те же вопросы. Например, Қайда, куда, қай жерде, где, алға, вперед, артқа, назад, жоғары, наверх, төмен, вниз, сонда, там, сыртта, снаружи, артта, позади, іште, внутри, қарама-қарсы, напротив, алға жүру, артқа жүру, жоғары көтеру, төмен қарау, сонда болу, сыртта жүру, артта жүру, іште болу, қарама-қарсы тұру. В казахском языке некоторые наречия и служебные слова совпадают по звучанию. Чтобы их отличать по части речи, наречия зависят от глагола, а служебные слова являются главными по отношению к существительному. Рассмотрим подробно первый пример. Артта тұру, Глагол «стоять» задаем вопрос «стоять где?» Стоять позади. үйдің артында, Позади – это служебное слово. Задаем вопрос к существительному. Позади чего? Позади дома. қасында тұру, үйдің қасында, жанында тұру, үйдің жанында, іште тұру, үйдің ішінде, сыртта тұру, үйдің сыртында, қарама-қарсы тұру, үйдің қарсысында. В казахском языке, так же как и в русском языке, наречия количества и меры отвечают на такие же вопросы. Например, Қанша, неше, сколько, қаншадан, нешеден, поскольку, көп, сколько, много, талай, немало, аз, мало, едәуір, достаточно, бір-бірден, поскольку, по одному, соншама, қаншама, столько, в значении много, көп адам, талай адам, аз адам, едәуір сөз, бір-бірден шығу, қаншама ой. В казахском языке, как и в русском языке, наречия, образы, действия отвечают на те же вопросы. Қалай, Как, қалайша, каким образом, баяу, как медленно, тез, как быстро, бірден, сразу, баяу жүру, тез жүру, бірден төлеу. Наречия причины отвечают на вопросы Қалай, как, неге, почему, не себепті, по какой причине, неліктен, от чего, босқа, зря, амалсыздан, вынужденно, себепсіз, без причины. босқа келу, амалсыздан бару, себепсіз жылау. В казахском языке наречия цели отвечают на те же вопросы, что и в русском языке.
Не үшін, Для чего? не мақсатпен. С какой целью? Қасақана, Нарочно, әдейі. специально. Қасақана айту, әдейі айту. Наречия усиления отвечают на вопросы Қалай, как, қандай, какой, аса, очень, әбден. совсем. Аса әдемі, әбден шаршау. В русском языке слово Әдемі, может быть как наречием, как красиво, и может быть как прилагательное, какой красивый. Слово әдемі, в казахском языке может быть только прилагательным. Красиво прилагательное, красивый тоже прилагательное. Слово әдемі, в казахском языке переводится как красиво, красивый и является только прилагательным. Но на русский язык переводится как наречие, например, аса әдемі, как очень красиво, и переводится как прилагательное, аса әдемі. очень красивый. По учебнику выполните задание «Проверь себя», затем письменно выполните 8 заданий, домашнее задание и выучите новые слова и выражения по теме измерения времени в казахском мировоззрении.